Ovo je nastavak mog prvog videa o ovom animeu. Ako niste taj video pregledali i niste gledali ovaj anime, stvarno vam preporučujem da pogledate barem prvih nekoliko minuta tog videa, jer sam na početku tog videa objasnio o kakvom svijetu se odvija My Hero Academia. Liga zlikovaca je grupa ljudi koje su narod nazvali zlikovcima, ne jer su zli, nego zato što oni žele da ukinu sistem heroja u svijetu, za koji tvrde da je jako opresivan i da krši osnovna ljudska prava. Iako 80% ljudi na svijetu ima kverk, to jeste supermoći, korištenje tih kverkova ili moći je strogo regulisano i niko po zakonu ne smije koristiti svoje kverkove, iako su rođeni sa njima. Ovi zakoni su nastali kada je jako mali broj ljudi imao kverk, ali sada gotovo svi na čitavom svijetu imaju ove supermoći. Zato su se pojavile grupe koje se bore za to da se ukinu ti zakoni i koji tvrde da treba biti osnovno ljudsko pravo to da svi mogu koristiti svoje kverkove u javnosti. Trenutno samo mogu svoje kverkove koristiti takozvani heroji. To su ljudi koji su položili posebne ispite i sada smiju koristiti svoje kverkove u javnosti kako bi pomagali policiji u održavanju mira i sigurnosti u svijetu. Svaka druga osoba osim heroja koja koristi svoj kverk u javnosti, nebitno da li je to za dobro ili za zlo, se nazivaju zlikovci. Najmoćnija grupa u svijetu koja se bori za slobodno korištenje kverkova je takozvana Liga zlikovaca. Liga zlikovaca je na početku animea samo bila veoma mala grupa kriminalaca, ali u 5. sezoni koja je nedavno izašla, oni su se spojili sa raznim drugim organizacijama sa istim ciljem i sada se nazivaju Vojska Meta Oslobođenja. Vojska Meta Oslobođenja ima preko 100.000 članova širom Japana i više to nisu samo kriminalci, nego se grupa sastoji od raznih velikih ljudi, kao što su političari, biznismeni i čak i heroji koji se slažu sa njihovom ideologijom. Osnivač Lige zlikovaca je All for One i on je također trebao biti u ovom videu, ali njegova priča i kverk su toliko komplikovani da iskreno zaslužuju zaseban video, pa da ne bismo sat vremena samo o All for One pričali, morat ćemo ga preskočiti. Naravno, također ne možemo u jednom videu upoznati se sa svih 100.000 članova, ali hajmo vidjeti kakve kverkove imaju najznačajniji članovi Lige zlikovaca i Vojske Meta Oslobođenja. Tomura Shigaraki, pravog imena Tenko Shimura, je lider Lige zlikovaca koji posjeduje kverk Decay. Kada je bio dijete, svi su mislili da je Tenko rođen bez kverka, jer ga nikada nije probudio. Ovo ga je jako razočaralo, jer je on oduvijek želio postati heroj, pogotovo zato što je on unuk Nana Shimure, najmoćnijeg heroja u Japanu, koja je prethodnik All Mightu. Kada je Tenko jednog dana upoznao misterioznog čovjeka koji liči na All for One-a, on je na veoma tragičan način probudio svoj kverk. Decay je kverk koji se aktivira kada Tenko dotakne nešto sa svih 5 prstiju na jednoj ruci. Sve što dotakne će se brzo početi raspadati dok ne ostane samo prašina. On nema kontrolu nad svojim kverkom. Šta god dotakne sa 5 prstiju će se početi raspadati i kada nešto dotakne, on to ne može zaustaviti, sve dok se u potpunosti taj predmet ili osoba ne pretvori u prašinu. Tako je Tenko pobio čitavu svoju porodicu prvi put kada je koristio svoj kverk i jedino što je preostalo od njih su njihove ruke. Isto kao da je sve ovo isplanirao, All for One je odmah nakon toga sasvim slučajno pronašao Tenka i usvojio ga je kao svoga sina. Dao mu je svoje prezime Shigaraki i dao mu je novo ime Tomura, kako bi ga što više odvojio od njegovog starog života. Zbog svog kverka, Shigaraki u svakom trenu, čak i kada spava,
treba paziti gdje mu se ruke nalaze, jer ne smije ni slučajno nešto dotaći sa svih 5 prstiju. Zato u animeu jako čudno drži stvari, najčešće samo sa 2 prsta, jer se u svakom trenu treba paziti da ne dotakne nešto sa svih 5 prstiju. Nakon što je All for One uhapšen, Shigaraki je postao novi lider Lige zlikovaca sa samo 20 godina. Kasnije te iste godine, Shigaraki je doživio svoje drugo buđenje kverka. Drugo buđenje kverka se desi kada neko toliko koristi svoj kverk da se on odjednom razvije i dobiju nove moći. Prvo buđenje kverka se desi u djeci, najčešće oko njihove 5. godine, i tada po prvi put dobiju svoje moći, a drugo buđenje kverka se može bilo kada desiti, a često se nikada i ne desi jer se osoba ne pronađe u toliko teškoj situaciji. Shigaraki je doživio svoje drugo buđenje kverka u njegovoj 20. godini, kada se borio protiv Ri Destra. Ri Destro je Shigarakiju uništio nekoliko prstiju na objema rukama i tako je Shigaraki ostao bez kverka, jer sada ništa ne može dotaći sa svih 5 prstiju, ali u tom trenu je Shigaraki doživio buđenje nove moći u svom tijelu i sada sa dodirom samo jednog prsta se sve oko njega krene raspadati. Sada se ne pretvori u prašinu samo predmet koji Shigaraki dira, nego sve što i taj predmet dodiruje, i onda sve što dodiruje i to, i tako se širi val uništenja, onoliko koliko Shigaraki snage ima. On sada sa samo jednim dodirom jednog prsta može čitav grad da u potpunosti u prašinu pretvori. Srećom, drugim buđenjem kverka, Shigaraki je naučio kontrolisati ga i sada može birati da li će se raspadati predmet koji dodiruje. Ali ovdje ne prestaju zastrašujuće moći Shigarakija. Tokom rata između fronta paranormalnog oslobođenja i heroja Japana, Dr. Garaki, o kojem ćemo kasnije pričati, je Shigarakiju dao All for One kverk. I sada Shigaraki može tuđe kverkove oduzimati i koristiti, i time je postao najmoćniji zlikovac u historiji čovječanstva, kojeg čak ni Deku, uz pomoć drugih najmoćnijih heroja u Japanu, nije mogao zaustaviti. I u vrijeme kada snimam ovaj video, Shigarakija ne može spriječiti čak ni heroj na prvom mjestu u Americi, a za Ameriku se kaže da je to zemlja heroja, da su najmoćniji heroji iz nje. Toliko je moćan Shigaraki postao. We'll burn it down to make this whole again. Ako ne želite malo veći spoiler, za koji iskreno mislim da je svima očigledan od početka animea, možete preskočiti Dabija i prijeći na sljedećeg lika. Vremena imate u opisu videa. Dabi, pravog imena Toya Todoroki, je najstariji sin heroja na prvom mjestu u Japanu, Endeavora, i stariji brat Shoto Todorokija. Dabijev otac ima Hellflame kverk, koji mu omogućava da ispaljuje plamenove iz svoga tijela i daje mu potpunu otpornost na visoke temperature. Njegova majka ima kverk sa kojim može stvarati led i daje joj potpunu otpornost na niske temperature. Toya se rodio sa Cremation kverkom, sa kojim može ispaljivati plamenove iz svoga tijela, kao njegov otac, koji su čak mnogo jači i topliji od njegovih plamenova. Toyini plamenovi su toliko moćniji i topliji od Endeavorovih, da oni gore jakom plavom bojom, a plavi plamenovi su mnogo topliji od narandžastih ili bijelih. Ali nažalost Toya nije dobio očevu otpornost na vatru, nego je dobio od svoje majke otpornost na hladnoću. Zato kada god aktivira svoj kverk, njegova vatra krene peći i zato po čitavom tijelu ima jako ružne i bolne opekotine. Tokom jednog treninga sa svojim ocem, Toya je toliko jake plamenove ispalio da je Endeavor pomislio da je Toya krimirao samog sebe. Nakon toga su se počele širiti priče kako je Endeavor ubio svoga sina, a Toya je u stvari preživio, ali sada ima ogromnu mržnju za lažne heroje kao što je njegov otac.
I zato se pridružio Ligi zlikovaca pod lažnim imenom Dabi, kako bi mogao spasti svijet od lažnih heroja koji pate svoje najdraže samo da bi oni ostali popularni. Ako dobro obratimo pažnju na Dabijeva djela, možemo vidjeti da on zaista nije zao. On samo želi da spasi nevine porodice od zlih heroja kao što je Endeavor. On je član Lige zlikovaca koji je najmanje ljudi ubio. Samo je ubio nekoliko kriminalaca, nikada nevine osobe. Kada je u 4. sezoni prisiljen da ubije jednog heroja, to ga je jako pogodilo. Zbog svojih ozlijeda, Dabi fizički ne može plakati, ne može suze da ispušta, ali mu je simbolična kap krvi tekla niz lice koja pokazuje da se zaista kaje što je morao ubiti tog heroja. Sada kada Shigaraki ima All for One kverk, sasvim je moguće da će Dabiju dati neki kverk regeneracije ili otpornosti na vatru kako bi napokon mogao svoj prirodni kverk u punoj moći koristiti, a ne samo u malim količinama kako ne bi sebe ubio sa njim. Ako dobro pogledamo Dabija, kada god koristi svoj kverk, čim ispali plamen, on se baci malo unazad da ne bi sam sebe spržio. Feel the knife dig deeper in your spine. Feels nice when I take another life. Himiko Toga je djevojka od 16 godina koja je rođena sa kverkom Transform ili na našem transformacija. Kada god popije nečiju krv, ona se može pretvoriti u tu osobu čiju je krv popila. Što više krvi popije, ona će duže ostati u obliku te osobe. Na primjer, ako popije 200 ml nečije krvi, ona će se moći pretvoriti u tu osobu čiju je krv popila i tako ostati ukupno 12 sati. Njen kverk je nažalost jako dobar primjer zašto zakoni o regulisanju kverkova ne valjaju nikako. Često se postavlja pitanje kako neko sa jako specifičnim kverkom zapravo otkrije da ima tu moć. Na primjer, kako je Toga otkrila da se može pretvoriti u drugu osobu ako popije njihovu krv. To je zato što svi imaju prirodni urođeni nagon da koriste svoj kverk, iako ne znaju za njega. I čak im karakter oslikava njihov kverk. Tako je Toga, dok je još išla u osnovnu školu, ubila nekog momka kojeg je jako voljela i popila je njegovu krv. Ovo se desilo jer se u njoj godinama nakupljao nagon da nečiju krv popije, ali nikada to nije mogla uraditi, niti joj je iko želio pomoći sa tim, jer je ilegalno da se kverkovi koriste, dok na kraju ona nije pukla od toga i ubila tog dječaka. Da su zakoni o kverkovima bolje napisani, ovo se nikada ne bi desilo i Toga bi bila normalna djevojka. Na primjer, mogla bi od doktora dobivati redovne male doze donirane krvi kako bi smirila svoje prirodne nagone, ali nažalost zbog diskriminacije prema ljudima sa ovakvim kverkovima, oni samo pate zbog naopakih zakona u svijetu. Njen kverk ima dvije manje mane. Toga može kopirati i nečiju odjeću kada koristi svoj kverk, ali samo svoje tijelo može pretvoriti u drugu osobu, a ne svoju odjeću, pa zato mora biti potpuno gola da bi svoj kverk najbolje mogla koristiti. Druga manja mana je to što samo može kopirati izgled i glas neke osobe, a ne njihov kverk. Kasnije u priči, u 5. sezoni, kada se Toga sama morala boriti protiv Curious i njene vojske živih bombi, ona je doživjela svoje drugo buđenje kverka. Ona se pretvorila u Ochako Uraraku, čiju je krv u 3. sezoni popila i koristila je njen kverk Zero Gravity da ubije Curious. Sada Toga može koristiti kverk bilo koje osobe u koju se pretvori, ali samo ako razumije kako njihov kverk radi. It's funny, see? I won't make more than one of me, 'cause misery loves company. Jin Bubaigawa, koji se predstavlja kao Twice ili Twice, je zlikovac sa pričom koja je po mom mišljenju najtužnija od svih drugih zlikovaca. I on je rođen sa kverkom Double ili na naše duplikat.
Džin ima moć da stvori savršeni duplikat bilo čega, bilo to neki neživi predmet ili neke osobe. Jedini uslov je da džin zna tačne mjere i sastav onoga što duplicira. Kada stvori duplikate ljudi, on nema nikakvu kontrolu nad njima, jer oni imaju svoju slobodnu volju i kopiju karaktera osobe koju kopira. Džin također može samo 2 kopije nečega napraviti. Prva kopija ima pola snage originala i druga kopija 1/4 snage originala. Međutim, on može prevazići ovo ograničenje tako što napravi kopiju sebe. Kada napravi duplikat sebe, taj duplikat može napraviti još jedan duplikat sebe, pa taj treći sebe kopirati opet. I tako u beskonačnost. No, jer je džin doživio veoma jaku traumu sa ovim, on se zakleo da nikada više neće kopirati samog sebe, samo druge ljude ili predmete. Malo prije nego što se pridružio ligi, džin je stvarao mnoge kopije sebe kako bi za njega radili razne poslove po kući. Pravio je robove od sebe. Toliko je kopija napravio da više niko od njih nije znao ko je original. Jednog dana robovima je dosadilo to da oni moraju sve raditi, za koga i ne znaju da li je original ili kopija. Oni su počeli ubijati jedne druge, sve dok samo jedan nije ostao. Ovaj preostali džin sada mora živjeti sa misli da on nije original i da ga najmanja ozljeda može ubiti, jer je samo kopija. Ovo je tolika trauma bila za njega, da je razvio i podijeljenu ličnost, koja nažalost u animeu služi za komične scene, ali je zapravo jako tragična. Džin se odrekao svoga imena, jer ne želi da se predstavlja kao original, kada ne zna da li je on zapravo original, i počeo se nazivati Twice. Twice uvijek nosi svoju masku, jer mu ona daje novi identitet, i kada mu je neko skine, njega ogromna panika uhvati. Opisao je taj osjećaj kao da mu se mozak iznutra krene raspadati od gubitka identiteta i zbog toga ostane u suzama nesposoban dok mu neko ne vrati masku ili nečim drugim ne pokriju lice. Twice ima možda najmoćniji kverk na čitavom svijetu. Jiren je jednom rekao da Twice sam može čitave države da uništi, ali zbog traume on ne želi da koristi svoj kverk u njegovom najmoćnijem obliku. A i Twice zapravo nije uopšte ni zao, pa ne bi nikada koristio svoj kverk na taj način. Jedini razlog zašto je on u ligi zlikovaca jeste zato što su to jedini ljudi koji ga poštuju i vole ga kao člana porodice, dok ga svi ostali samo vide kao poremećenog luđaka i ne žele ni pričati sa njim. Naročito mu je toga draga, koju on voli kao mlađu sestru, i on nju toliko voli da bi uradio bilo šta za nju. Kada je Twice čuo da je toga smrtno ozlijeđena, njega više nije bilo briga za to da li je on original ili ne, i aktivirao je svoj najmoćniji napad, Sad Man's Parade, ili u prijevodu Parada tužnog čovjeka, preko čega je Twice stvorio 100 kopija sebe kako bi spasio Togu. Mr. Compress ima jako jednostavan kverk, pa se nećemo mnogo zadržati na njemu. Njegov kverk, po kojem i samog sebe naziva Compress, njemu dozvoljava da pretvori sve u krugu od 2 metra oko njegove šake u male klikere. To mogu biti neživi predmeti, kao stijene koje onda može bacati na svoje protivnike, ili to mogu biti ljudi, kao što je na primjer Bakugo kada ga je kidnapovao. On je također jedan od rijetkih zlikovaca koji nema neki dobar razlog zašto je zao. On samo želi da postane poznat i to mu je najlakše ostvariti tako što čini zla djela kao da su to njegove predstave pred publikom. Spinner i njegov kverk, Gekko, su još jedan jako dobar primjer nepravednosti ovog svijeta. Gekko je heteromorfni tip kverka, to znači da utiče na izgled osobe koja ga ima. Spinner ima tijelo guštera i to je u suštini sve što mu njegov kverk daje. Spinner je prisiljen da postane kriminalac
kako bi preživio, jer niko nije želio da zaposli nekoga ko izgleda kao gušter. Jer je ovo animirani serijal, Spinner ne izgleda toliko loše, ali zamislite kako bi on odvratno izgledao u pravom životu. On nije mogao birati kakav će se roditi. I nije nimalo pravedno da ga svi odbijaju zbog njegovog izgleda, iako je jako sposoban momak. Da ne bi umro od gladi, Spinner je nekako morao zaraditi novac. Zato je postao kriminalac. Zato se i pridružio Ligi zlikovaca. Tu ga svi poštuju kao da im je dio porodice. Nema rasizma među njima. Iako je Spinner otvoreno rekao da se ne slaže sa Shigarakijevim planom, on je i dalje u Ligi baš zato što su to jedini ljudi na svijetu koji ga zaista vole i poštuju. Kurogiri, I'm getting really excited. Who's a villain that's kinda tricky to fight with? Kurogiri je biće koje je Dr. Garaki stvorio po zapovjedi All for One-a, čiji je jedini zadatak da štiti Shigarakija i da uradi sve što mu on naredi. Kurogiri je nekada zapravo bio dječak koji se zvao Oboro Shirokumo, koji je bio najbolji prijatelj Dekuovog profesora Shota Aizawe. Nakon što je Shirokumo na tragičan način veoma mlad poginuo, Dr. Garaki mu je ukrao tijelo i preko raznih eksperimenata pretvorio ga je u Kurogirija. Kurogirijev kverk Warp Gate je zapravo modifikovani kverk Loud Cloud sa kojim se Shirokumo rodio. Warp Gate dozvoljava Kurogiriju da stvori portal koji vodi od i do bilo koje lokacije na svijetu, čije koordinate Kurogiri zna. Kroz ove portale Kurogiri može putovati, može druge ljude prenositi sa jednog mjesta na drugo ili samo dio nečijeg tijela da prebaci na neko drugo mjesto. U 3. sezoni animea je Kurogiri uhapšen i Aizawa redovno priča sa njim, pokušavajući da dozove svoga bivšeg prijatelja, ali još ne može da ga dozove. Now you're dealing with the monster. This world made me a monster. Red Destro je osnivač i bivši lider vojske Meta oslobođenja i nakon što ga je Shigaraki porazio i postao novi lider, on je sada jedan od 9 poručnika fronta paranormalnog oslobođenja. Njegov kverk, stres, mu dozvoljava da sav stres, strah, mržnju i ostale negativne emocije sakuplja u svome tijelu i kada želi, on to može iz sebe ispustiti u obliku čiste fizičke snage. Kada se u njemu baš mnogo stresa nakupi i on to ispusti, on će postati ogromno čudovište koje je jednako u snazi kao Tokoyamijeva sjena u punoj tami. Red Destro je Shigarakiju otkinuo nekoliko prstiju kada su se borili, pa mu je zato Shigaraki za uzvrat potpuno uništio noge i sada je mnogo slabiji zbog toga, ali je i dalje bio jedna od najmoćnijih sila u ratu između fronta paranormalnog oslobođenja i heroja Japana, kojeg je samo Tokoyami mogao zaustaviti. I'm ice cold. Every time I pull up, yeah, I always steal the show. Geten posjeduje kverk Ice Manipulation, ili na našem manipulacija leda. Geten je momak koji je čitav svoj život samo vježbao da koristi svoj kverk, jer on vjeruje da moć nečijeg kverka treba da odredi njihov položaj u društvu. Oni sa moćnim kverkom trebaju da budu na višoj poziciji u društvu. Geten je rođen sa moći koja mu dozvoljava da telepatski kontroliše sav led koji se nalazi oko njega, ali ne može stvarati led iz svoga tijela kao što na primjer Todoroki može. Zahvaljujući svom redovnom treningu, on je veoma mlad doživio svoje drugo buđenje kverka i sada može u potpunosti kontrolisati temperaturu svoga leda. Zbog ovoga je on jedan od najmoćnijih članova vojske Meta oslobođenja. I to najbolje možemo vidjeti u njegovoj borbi protiv Dabija. Geten ima jako veliku sferu uticaja kada kontroliše led, koja čitav Deika grad može da pokrije. Njemu je potrebno da se samo jedna kocka leda nalazi u gradu i on može tu jednu kocku leda kontrolisati, smanjiti joj temperaturu gotov do apsolutne nule
i onda je zaroniti u neki izvor vode u ili oko grada. Bilo to neko jezero, podzemni izvor vode ili kanalizacijski sistem ispod grada. I tako on može stvoriti ogromne količine leda. Znači samo jedna kocka leda je njemu dovoljna da bi čitav grad zaledio i time napadao svoje protivnike sa svih strana. Skeptik posjeduje kverk koji se zove antropomorf. Kada kažemo da je nešto antropomorfno, to znači da je to nešto u obliku čovjeka. Skeptik ima moć, bilo kojem predmetu otprilike veličine čovjeka, na primjer stolicama, stolovima ili frižiderima, da da oblik čovjeka, i to oblik bilo koje osobe čiji izgled skeptik zna. Kada to uradi, skeptik može kontrolisati te ljude što stvori, kako god on želi, jer ti ljudi nemaju svoj vlastiti jer su zapravo to ipak i dalje stolice i frižideri i slično. Ali ih samo može kontrolisati ako ih vidi. Ako ih ne vidi, ne može ih kontrolisati. Jer je skeptik član vrhovne komisije najveće firme u Japanu, koja proizvodi video opremu kao na primjer kamere. On se preko svoga laptopa može spojiti sa svakom kamerom koju je njegova firma proizvela i preko toga može vidjeti svoje lutke i kontrolisati ih. Najbolji primjer ovoga je Deika grad prije nego što je uništen. Skeptik je bukvalno u svakom ćošku tog grada imao kameru i tako je iz svoje kancelarije mogao kontrolisati svoje lutke gdje god da su. Ne računajući All for One-a, Trumpet je član vojske Meta oslobođenja, koji ima najveći uticaj u Japanu. To je zato što je on veoma moćan političar u Japanu. Predsjednik je stranke srca i duše. Trumpet posjeduje kverk Insight, što na našem znači poticanje. Ako neko smatra Trumpeta dobrim vođom, kada čuju njegov glas, njihova fizička snaga će se drastično povećati. Što je glasniji Trumpetov govor, njegovi pratioci će sve moćniji postati. Ali kada uticaj njegovog kverka prestane, njegovi pratioci će postati jako umorni i pospani. Hawks je heroj na drugom mjestu u Japanu, odmah ispod Endeavora. Hawks jeste bio zvanični član Lige zlikovaca i kasnije fronta paranormalnog oslobođenja. Primljen je u grupu i drugi su ga poštovali, naročito Twice, koji ga je smatrao bliskim prijateljem. Hawksa je zapravo komisija heroja Japana poslala da bude špijun u ligi, jer su oni mogli predvidjeti da nešto veoma loše planiraju, ali nisu znali šta, i zato su Hawksa poslali, da to sazna. Jer je heroj, Hawks nije tek tako mogao postati član lige. On je morao dokazati da je odan sada njima, tako što ubije nekog veoma bitnog i voljenog heroja. Hawks se pokušao izvući iz ovoga, tako što je zbog njega zamal umro Endeavor, ali se W nije svidjelo što je Endeavor preživio. Vidjevši da se nikako ne može izvući iz ovoga, Hawks je donio W, leš Best Jeanesta, heroja na 3. mjestu u Japanu, i tek tada je primljen u ligu. Sada kada znamo kako je jedan od najmoćnijih, najboljih i najvoljenijih heroja u Japanu postao član najmoćnije grupe zlikovaca, hajmo pogledati koji on zapravo kverk ima. Hawks je rođen sa kverkom Fierce Wings. On ima krila na svojim leđima, čije perje telepatski može kontrolisati. Ova krila mu dozvoljavaju da leti, ali ne baš kao obična krila. On ne mora mahati krilima da bi letio, jer može perje na njima kontrolisati. On se samo telepatski digne u zrak i tako leti. Kontroliše let krila koje njega nose, a ne leti kao ptica. On ima perje različitih veličina, sve od sitnih perika kao na golubu pa do ogromnih oštrih perika koje koristi kao mač. Svaka perika
na njegovim leđima, nebitno od veličine, je također sama od sebe dovoljno snažna da može odraslu osobu podići. Kada Hawks otkine jednu periku da bi spasio nekoga, on je može jednostavno samo opet zakačiti za sebe, a u slučaju da mu se perika uništi, nova će na njenom mjestu narasti za par dana. Čak kada mu je Dabi u potpunosti krila uništio svojom vatrom, nova krila su mu počela rasti, ali veoma sporo. Za kraj je također bitno spomenuti da je njegovo perje jako osjetljivo na vibracije u zraku i zato Hawks ima izuzetno dobar sluh. Svaka perika mu može služiti kao uho. Tako mu je, na primjer, sasvim slučajno ispala jedna perika u sjedištu vojske Meta oslobođenja i preko te perike on može slušati sve što ostali članovi planiraju, bez da on uopšte bude tu među njima. Sliding Go je heroj kao i Hawks, ali za razliku od Hawksa, on zaista jeste odani član vojske Meta oslobođenja i kasnije fronta za paranormalno oslobođenje. I on ima potpuno suprotnu ulogu od Hawksa. On služi kao špijun za zlikovce među herojima, dok je Hawks bio špijun za heroje među zlikovcima. On ima, prema mom mišljenju, veoma beskoristan kverk i stvarno ne znam kako je on uopšte postao heroj sa njim. Čak nikada nismo ni dobili ime za njegov kverk, pa sam mu ja dao svoj neki naziv, a to je friction, ili na našem trenje. On može u potpunosti ukinuti trenje na svojim stopalima i tako kliziti po gradu malo brže od prosječnog čovjeka kada hoda. I to je to. Sliding Go je jedini imenovani heroj za kojeg znamo, ali je rečeno da postoji još 100 takvih heroja koji su u tajnosti odani članovi. Dr. Garaki je član Lige zlikovaca, kojeg smo prvog vidjeli. On je zapravo porodični ljekar od Dekua, koji mu je prvi rekao da je rođen bez kverka. Dr. Garaki u svoje slobodno vrijeme zapravo radi razne nehumane eksperimente na ljudima i čak na djeci. Tačnije, vrši eksperimente na njihovim kverkovima. On ili ukrade kverk od djece koju liječi ili ih kidnapuje da bi vršio eksperimente na njima. Čak je svoga vlastitog unuka, Bakugovog dobrog prijatelja iz djetinjstva, kidnapovao i pretvorio ga u čudovište, koje je on nazvao Nomu, o čemu ćemo malo kasnije pričati. Zbog toga postoje razne teorije da je dr. Garaki zapravo ukrao kverk sa kojim se Deku rodio i onda mu samo rekao da je rođen bez kverka. On je također blizak prijatelj All for One-a i on je taj koji je spasio All for One-a i držao ga živim nakon njegove bitke sa All Mightom. I da, zaboravio sam spomenuti na početku da se dr. Garaki često predstavlja i lažnim imenom dr. Ujiko, pa se nemojte zbuniti kada čujete ta dva imena. Oba se odnose na ovog jednog čovjeka. Dr. Garaki, zahvaljujući svojim eksperimentima, sada zna oduzeti od nekoga kverk i usaditi ga u drugu osobu i također zna kopirati tuđi kverk i davati ga drugim osobama. Tako je, na primjer, Shigaraki dobio All for One kverk, tačnije dobio je kopiju All for One-a. Što se Garakijevog kverka tiče, zbog svega što on zna raditi, ne znamo zapravo da li se on rodio sa ovim kverkom ili je samo nečiji ukrao, ali on ima kverk Life Force. Ovaj kverk usporava starenje osobe koja ga posjeduje. Dr. Garaki je živio 120 godina, ali on izgleda kao da je u svojim 50. godinama. Kada mu je profesor Aizawa negirao kverk, on je u sekundi ostario preko 100 godina i zamal je umro, jer je taj kverk jedina stvar koja ga je držala živim tih 100 godina. Gigantomachia nije baš zvanični član Lige zlikovaca, više je kao Shigarakijev, hajmo reći, kućni ljubimac.
On je prvi uspjeli eksperiment doktora Garakija. Jedan čovjek sa 7 različitih kverkova u sebi. Gigantomachia u sebi ima sljedeće kverkove: Endurance, Pain Blocker, Dog, Gigantification, Energy Saver, Fierce Gains i Mole. Gigantomachia je nekada bio obični čovjek i bodyguard All for One-a, ali nakon što se dr. Garaki poigravao sa njim, on je izgubio svoj ljudski i razum. I sada ima inteligenciju neke životinje i samo nekoliko riječi zna da izgovori. Dr. Garaki mu je programirao mozak tako da samo poštuje naredbe koje mu daju All for One i Shigaraki. Hajmo sada ukratko objasniti svaki njegov kverk. Endurance mu dozvoljava da svoju želju da izvrši nešto pretvori u fizičku snagu i energiju, jer sada on ne može odbiti ni jednu naredbu i svaku naredbu izvršava kao da mu je to jedini cilj u životu. Time on faktički ima beskonačan izvor energije i može se mjesecima neprestano boriti. Pain Blocker mu jednostavno uklanja osjećaj boli. Koliko god da ga neko rani, on to neće niti najmanje osjetiti. Dog, ili u prijevodu pas, mu veoma mnogo pojačava čula sluha i mirisa, toliko da on može Shigarakijev miris osjetiti sa suprotne strane države i tako pronaći ga. Gigantification mu dozvoljava da svoju veličinu i masu jednostavno poveća. Što je više uzbuđen, on će veći postati. Energy Saver mu omogućava da živi bez da gotov ikako jede hranu ili pije vodu i također veoma malo mora spavati. Fierce Gains je sličan kverk Kirishiminom Hardening kverku. Kako Kirishima može svoju kožu da stvrdne, da bude kao kamen, Gigantomachia može svoje mišiće isto tako da stvrdne. Znači Kirishima samo svoju kožu može pretvoriti u kamen, a Gigantomachia čitave svoje mišiće može toliko da stvrdne. Mole mu dozvoljava da na šakama stvori ogromne kandže i po licu da stvori koštane štitove sa kojima se može kretati kroz zemlju kao da pliva kroz vodu. Ako ne i čak lakše od toga. All for One mu je dao ovaj kverk kako bi mogao sakriti Gigantomachiju pod zemljom, ali Shigaraki koristi ovaj njegov kverk kako bi sa njim sravnio čitave gradove i planine. Gigantomachia je nezaustavljiva sila koja ima samo jednu manu i ništa više, a ta jedna mana je da ne može za sebe razmišljati i potrebne su mu naredbe od Shigarakija ili All for One-a. Kada nema niko da mu naređuje, on samo leži na jednom mjestu potpuno nepokretan. It's kinda strange and your government's the one that you should blame for the actions of a criminal. Ako išta liga želi da kupi sa crnog tržišta, oni zovu Girena, jer im on sve može nabaviti. Sve od lažnih dokumenata do raznog oružja, sve to od njega kupuju. Iako je po tome Jiren veoma koristan član Lige zlikovaca, njegov kverk im nažalost nije niti najmanje koristan. Njegov kverk, Madines, se aktivira kada on dotakne nečiju glavu. Kada to uradi, osoba koju je dotakao će zaboraviti sve što se desilo u proteklih 5 minuta i također se neće sjećati ničega što se desi u narednih 5 minuta. I to je to što se njega tiče. Nomu su najveći ponos doktora Garakija. To su bezumna bića koja je doktor Garaki stvorio tako što je modifikovao leševe nedavno umrlih ljudi tako da mogu posjedovati više kverkova. Postoji više vrsta nomua. Obični nomu su potpuno bezumna bića sa više kverkova, dok Gigantomachia barem zna nekoliko riječi izgovoriti. Obični nomu nemaju apsolutno nikakav i samo su lutke kojima Shigaraki naređuje. Najbolji primjer običnog nomua je onaj koji se pojavio na početku animea, koji je stvoren da bude jednak u moći, All Mightu.
Dalje imamo nomue visoke klase. Samo jedan ovaj nomu je bio toliko moćan da zamalo ubije Endeavora, a kasnije u ratu se heroji moraju boriti u laboratoriju punom ovih nomua. Ova vrsta nomua ima neki vid vještačke inteligencije i mogu pričati. Nakon toga imamo savršene nomue i jedini primjer toga je Kurogiri, o kojem smo ranije pričali. I na kraju imamo male nomue koji su stvoreni od leševa beba koje pretežno imaju samo jedan kverk. Na primjer ovaj nomu kojeg dr. Garaki koristi da teleportuje sebe ili druge gdje god želi. Do sada smo nomue vidjeli da koriste sljedeće kverkove: muscle augmentation ili augmentacija mišića, absorption and release ili upijanje i ispaljivanje, warping ili teleportacija, double ili duplikat, tongue web ili mreža jezika, tool arms ili ruke alati, super regeneracija, shock absorption, shoulder jets, transforming arms, storage, rupture i liquefaction. Sada ćemo se za kraj upoznati sa likovima koji su na samo nekoliko dana bili članovi Lige zlikovaca, ali se nećemo puno na njima zadržavati. Bloodthirsty, I just came to further cause damage. Muscle fiber so outrageous that my skin can't manage to contain all the... Muscular posjeduje kverk muscle augmentation, koji mu dozvoljava da mišiće po čitavom svome tijelu toliko poveća da mu probiju kožu. Ovo mu daje izuzetno jaku fizičku moć, koja se može porediti sa Dekovim One for All kverkom u njegovoj punoj snazi. Pored izuzetno moćnih udaraca, Muscular također može svoje mišiće koristiti da sebe štiti. Rečeno je da on svoje tijelo može prekriti sa 12.000 slojeva mišića, što ga čini imunog na sve fizičke napade. You're messing with a psychotic in bondage. No test that got it was chomping on all of your flesh if it's spotted. You won't survive in this carnage. Sharp teeth will slice. Moonfish je veoma moćan, ali također veoma nestabilan član lige. On posjeduje kverk Blade Tooth ili oštri zub, koji mu dozvoljava da svoje zube naoštri, uveća i kontroliše, tako da podsjećaju na mrežu mačeva. On je zatvorenik sa smrtnom kaznom, sa izuzetno teškim mentalnim poremećajima, pa je zato sav svezan i usta su mu pokrivena da ne bi ubio nekoga, jer on ima mentalni poremećaj zbog kojeg ima izuzetno jak nagon da jede meso ljudi. Iako je uvijek svezan, on može svoje zube koristiti kao noge, koje podsjećaju na noge pauka i tako se može kretati. Your body, I can magnetize and by your gender you're polarized. Having this much fun should be labeled as a crime, but I gotta do right by the hero killer's eye. Magna je trans žena koja ima kverk magnetizam. Ona može namagnetisati sve ljude u krugu od 4,5 metra oko nje. Muškarce negativno namagnetiše, a žene pozitivno. Također može birati da li će namagnetisati čitavo njihovo tijelo ili samo dio njihovog tijela. Kada namagnetiše 2 muškarca ili 2 žene, oni će se toliko jakom silom odbijati da ih to baci visoko u zrak. A ako namagnetiše muškarca i ženu, oni će se toliko jakom silom privlačiti da mogu dobiti smrtonosne ozljede kada se sastave. Ona također sa sobom nosi ogroman magnet koji može koristiti kao obično oružje, a može ga i kombinovati sa svojim kverkom. Mana njenog kverka je to što samu sebe ne može namagnetisati, što vjerovatno potiče od njene nesigurnosti o njenom spolu. Za razliku od ostalih privremenih članova, Magna zapravo nije uopšte zla. Ona je samo u ligi, jer je oni tu poštuju i smatraju je normalnom, a većina svijeta ne poštuje nimalo trans osobe i samo ih nažalost gledaju kao da su mentalno poremećeni. Posljednji član Lige zlikovaca o kojem ćemo pričati je Mustard, koji je rođen sa kverkom Gas.
On je također i najmlađi član lige. On ima samo 13 ili 14 godina. I to znamo jer nosi uniformu učenika osnovnih škola u Japanu. Mustard iz svoje kože ispušta gas koji uspava sve koji ga udahnu. Ovaj kverk je identičan kverku koji Midnight ima, pa je veoma moguće da su neki blizak rod. Nažalost, za razliku od Midnight, Mustard nije imun na svoj gas, pa zato nosi zaštitnu masku preko svoga lica, koja ga štiti i od njegovog gasa, ali i od koronavirusa. Hvala svima koji su ovaj video pregledali do kraja. Obavezno ostavite like na ovaj video ako vam se svidio video, ostavite dislike ako vam se nije svidio i obavezno se pretplatite da ne propustite buduće videe. Ako imate ikakva pitanja ili preporuke za buduće videe, ostavite ih u komentarima.